mayam aigi voice bu tarabro sound je audible oirabro mayam voice audible oirabro okay audible oire hare ko ngasi ko explain aina ngasi explain tok dusi mayam territorial army gi open release gi matang dani ko nakoina territorial army gi matang da aingonda hangak pasi adugi matik yame ko aduna mi khuding gi ene reply pi biding ngamde maram di mi lising message tharak manena loina reply pi ngamde ko adu ngasi live tharing ajida noi gi khangdaba doubt sing loina hangoko live ne akoi loina discussion tok dini ko khangdaba sing loina clear oreji ko sida territorial army harbi entry si open release ni ko aduna form fill up tok dosu yani ko age limit su hijack ke ko aduga magi exam si kamaina togani physical kamaina togani mark running ji ju mark leibe ko loina running gi ju tongana mark legini pull ups gi ju mark legini ko tongana leidi aduga magi physical kari kari togani salary kam sawi service time kamaina tawi haimna chingba loina detail explanation aduga exam da physical loina ngam matung da written tharak do ni no written ji da ju mark kya keri tawi pass mark kya anu habji khangam gi roiba mayam written gi pass mark ji ju khangam gi roi ko written की pass mark जी video सिदा लोइन खंगमिना जी को दुगा preparation जी जो कमाइन तोगनी written जी कशुया मन लुदे को सिकी territorial army जी दी मरु इन running नि को running जी अदुकी मतिक सिदी यामना highly competitive ओरनी को अदो process लोइन हजर के को दो नोइना form fill up तोगदसु यानी को सिदी open release नि दुगा मागी CEE हैव जी करिनो हरदी मागी multiple choice type की क्वेश्चन हंगनी को सिगी मतंग हजर के अदुगा करी करी documents पुगनी release at matamda kari kari documents pugani ha basi si ju loin lei ko loina haura si ko du dia mi mayam loina mayam live se live ni ko noina share to ba ya mi ma kai loina share to thaba amabu phangadi ya re no hona jariba isil naw sing loi yong na ba share to silo ko light khar ka to silamo ko adu mayam haura si ko akoi gi manipur gi oina sigi recruitment si ano ban thok pa notice ta 12 November na 26 November ho ha ni ko sida manipur gi vacancy je 225 vacancy ni ko Manipur gi vacancy je 225 vacancy ni Manipur tangi ni ko si ja sigi manung da Kakching district Thawal district Bisnupur Imphal East Imphal West Sandel Tamenglong Jiriwam amadi None singi oina ko matam se 23 24 25 26 November sida tae ba ko matam se fan khanggadam ni ko aduga sigi matam sida khoina reporting time recruitment chen matam da reporting time ji yamna maroi ko reporting time je sigi mangjung na yogadam ni ko reporting time je matam di sang na pi ko 5 am dagi hauraga 10 am phogi manung da report tawgadab ni ko noina sigi timing je aduga sigi samana na Technopal Chuchampur Kangpokpi Farjwal Jiriwam Chandel gina 12 13 14 November da oikre Kamjong Ukhrul Senapati Kangpokpi Tamenglong gina 18 19 20 da oire ko do khoi gi Valley district na 23 24 25 26 tai ko okay akoina training mafam da khalaga chen bi ai ko akoina mapalam da leibo orgasu silsar da chen gi mo hare ju loina chen bi ani ko maram di akoina tongana sidi open religion na dum yaw bi ani ko adu document kari kari sangani ha su ai loina makup ta na hijra ke ko aduga noina khangada da age limit adu ke matik chong na pi ni ko 18 years taina 18 daina 42 years po pi ko age limit se ida age relaxation atopa leiti ko magi minimum height je 157 cm ni ko Manipur gi oina chest ki minimum jan 82 cm ni 82 cm je karino expanded ta ko expanded ta aduga khoina unexpanded ta habitare normal da 77 cm adu noina khangdab se physical gi chest on matam da ko noina hana expand tarugo on ba yade ba expand tawruga on bai mohta koina free da leyo badum isa je khut ke je phajana thadoga free da dum leyo aduga olhal lo ko adu loraga noina hawbaga expand tawruga muga olhan gi ba targa di waga ni ba maram di muga already leigra di mathang 5 cm singo abda ngamoi ba ko mi mana anirak chen madi yaroi ko sida leiriba sida thabak makhal mem leiri ko soldier general duty GD gi thabak leiri ko territorial army da GD gi thabak lei clerk ki thabak lei ko tradesman gi lei soldier tradesman 8 pass 10 pass 12 pass ma'am lei ko khwai gi vacancy yam ji di 10 pass ki ni ko Manipur gi vacancy 225 lei se GD khata da 180 lei ko tradesman da 45 ne aduna mi ma'am na tanar tu je gi GD je ko sida di ma'am phajana sen da byadre ko exam gi syllabus loina hai gani noina any doubt lei ba sing ko comment da live ne ko thari se comment loi inaro ko
Manipur pumbagi notification paabdasu fazana yaugdeba territorial army ji ko fazana yaugde aduna ai fazana loina service matam julo harke ko territorial army gi selection procedure je aha mada physical standard test ida noi height chest measurement na singba weight ka je weight je minimum da 50 kg ni ko minimum da 50 kg ogedam ni weight je ko ado physical standard test or ni physical efficiency na running physical efficiency test ta running to gani aduga pull up to gani ko pull up running pull up to gani ko sigi loina mark lai ko running ki jo mark lai gani pull up ki jo mark lai gani ko adugi matang jo loi hajirake aduga medical examination jo to gani ko army gi entry ni na trade test lai gani trade test di karam bagi no hai matam da tradesman da thajin ba sing do moi tangi ni ko si da trade test haji atai gi yaudi ko sida aduga sigi physical loira matung da medical tawni si loira matung da written je kon last ni ko written je multiple choice ni ko kanin pakhat kano written je yama live ni ko basic ngatani hangdu ji ko aduga sigi written ji ju sida loina mark laibini na written ji ju mark wang da bi ade maramdi lari khara yaudrakadi hajikti selection ji ware maramdi manipur pomba select kani basi dedi ko document verification da kari document sangani ha batu loin yage aduga 18 years sudragadi yaroi ko 18 years sudragadi lamjin je chen ba yaroi ko sida magi qualification sing ko 8 pass ki thabak chu yaudui ni ko soldier gd cj 180 vacancy ni ko manipur tang gi 180 vacancy ni yamna saw vacancy ni ko 10 pass orba aduga 10 pass ta 45 pc set pa candidate loini yaga ni ko subject khudimak 33% haidi isam cham po ni ko side subject khudimak pass toro ba hai tare sida noina 10 da compartmental exam thagi bu orasu loini yani ko 10 pass bu torba 45 pc di yogoda ba ko overall da subject khudingi 45 yaw hai banate ko overall da 45 euro di yarni aduga soldier gi clerk sina khidang thabak kom dini ko khaitang kom thabak sidi 12 pass ore ko 12 pass ta first division gi mark yogoda ni ko duga subject khudimak 50 mark yoba english maths natragana english maths amadi accounts bookkeeping singje class 12 ta lorok bo ogida ni ko aduga 50% english di yogoda ba soldier clerk gi di english ta 50 yodragadi yadi ko moide english ta 50 yoba duna soldier clerk sidi eligibility khitang wana bi ai ko adubu gd sine ko noina maru na si thadoise sida tradesman gi le ko tradesman sidi tongana nogi trade test yawgani ko sigi tradesman sidi trade test yawgani trade test tongan ba nangna khaliba safai wala ogira cobbler ogira barber ogira adugumba singdugi ko loina trade test aduga noigi territorial army gi namakta hotnari ba candidate mayam loina pau phangna ba yana ba aina whatsapp group ama semgani ko whatsapp group nogi WhatsApp group amaju semgani noi myam punsilaga akhang da loina tana biana ko territorial army gi 2024 gi WhatsApp group ama semgani aina link description da pirakani ko ngasi gi live yawo sing live se loi fo yaw ko link ai pirakani the next ta kari leiri magi exam pattern se multiple choice ni ko multiple choice MCQ ni ko multiple choice ni aduga noina written ji namda ki ba je written je ko na la kadab ni ko adubu written ji matang ju fazana khang da ba de mangon da negative marking leiti ko no negative marking aduna noina question je khang da yaru ju ko pula pangkhot khot pe hai basi di aduna question thamo ya de ko lamjen ngam ba candidate sing question amuk thamo ya de negative marking leiti ko aduna loina attempt to be ai ko question ka dum attempt to be aduga nogi minimum passing mark je 100 mark ki manung da 32 di fang da ni ko minimum da kwai di wat lab da aduga sigi 32 mark si yoraga thaba khangani haibidi nate ko aduga wat lab da 32 di fang da bani hamni ko tonga na last da merit list lepa da cut off lepa kani ko last da tonga na merit list lepa kani adugo 32 fang mami khudima khanga da badi nate ko total mark je punsilaga yeng doi ni ko adu exam gi level se gk da 20 question hangani 40 marks keri togani GS abdi general science ni ko sidadi science se 15 question hangani 30 mark keri togani maths su 15 question hangani 30 mark basic atani ko class 8 ki level amadi 10 ki level sing da loin hangani ko exam sing se aduna kaso lubo roi basic exam ki syllabus ai loin pigi ko noida GD 44% di yaroi ko 44% di yaroi 45% yaro kandani ko noin akang khang da loina okay running di loina pun gani ko running di pun na tawgani aduga sida form thajin damne na running phajana chelo ko jo matam ju sigi 50 question je myam
2 hours pi ko 120 minutes hai tare aduna yamna kom na tawbe ko GK ke question kun hang baje khangdri khalo ekta pakor khot pe yadoi ni ko negative marking leite ba aduna minimum passing mark se 32 ni ko aduna maths mark khot pe yadu ji noina maths se khara paro GK khara paro GK ja science ki portion ji ko khara paro si ani je mark phajan kot yani ko GK ji di mi khutimang lurak pe ai ko adu bu question di ama phum miss tawbe yade maram di negative marking leitam ni na question khutimang lo kholam ko si de अदो सिदा मिनिमम पासिंग मार्क से GD की ट्रेड्समैन की ओनेदी 32 मार्क ना मिनिमम पासिंग मार्क नि दुगा सोल्जर क्लार्क की ओनेदी 40 मार्क ओगेनी को सोल्जर क्लार्क की एग्जाम पे तंदुना GK दा क्वेश्चन मंगा हंगनी जी साइंस दा क्वेश्चन मंगा मैथ्स दा क्वेश्चन तारा कंप्यूटर दा बेसिक कंप्यूटर को MS वर्ड कमाइन सिनगनी कंप्यूटर की फुल फॉर्म न सिंगबा शॉर्ट फॉर्म न सिंगबा अदुगुंबा खरा हंगनी को बेसिक नि को कंप्यूटर की कोइना क्लास 8 फोक तमुकपा क्लास कंप्यूटर जे क्लास 4 दैना क्लास 8 फाउ दुम सिलेबस दुम चनमनी को स्कूल लेंबा अदुगी लिरिक्स सिंग द तमक सिंग दो दुम ओइदिनी को एहेन मनु लेसे रो जनरल इंग्लिश की जो क्वेश्चन कुन मंगा होय को सीदा लेरिबा एग्जाम पैटर्न सिना सोल्जर क्लार्क नि को सोल्जर क्लार्क जिदी वैकेंसी याम दबनी को सोल्जर क्लार्क जिदी 12 पास ओबनी 12 पास ओइबा 60 पीसी सटपा सब्जेक्ट खुदिंग मक अदुगा इंग्लिश ता 50 फंगबा को वाट लब द 50 फंगबा दुगा मैथ्स कुंबा लरुक कैंडिडेट ओगदमनी को मैथ्स अकाउंट बुक कीपिंग है दो अतई जिदी लौर मरे को मैम अदु मैथ्स लौर पन ओइदिनी बुक कीपिंग काजे कोई मणिपुर दि पांगलम नदी को अदो सोल्जर क्लार्क से सी एलिजिबल ओबरगदी सोल्जर क्लार्क से ट्राई तोबे आइ को सोल्जर क्लार्क तदी मार्क ते येना इनरक्तोनी को क्लार्क ओइदिनी ना मागी से पार्ट 1 पार्ट 2 हना खदई को सोल्जर क्लार्क के पार्ट 1 जिदा टोटल मार्क्स क्या नो 20 30 40 50 टोटल मार्क्स 50 की मनुंग दा 20 फंगदबो को मिनिमम पासिंग मार्क निको सिगे इंग्लिश जो 50 मार्क नि 50 मार्क्स की मनुंग दा 20 आउट ऑफ 50 दी मिनिमम फंगदब निको पार्ट अनि मक निको दो मागी जो मतम जे 2 आवर्स अदुम पीगनी को 2 आवर्स की मतम दि दुम पीगनी इधर बेसिक कंप्यूटर टेस्ट से टाइपिंग टेस्ट नति को बेसिक कंप्यूटर टेस्ट निको कंप्यूटर दुम इ अखोइना खोट नि हाबो वाने इधर टाइपिंग कैसो चंगुइ को किलोमीटर क्या नो सेन दसी किलोमीटर जे 1 माइल नि को 1 माइल ने अदो नोइना प्रिपरेशन तो मतम दा टेक्स्ट बुक ईयरली पास प्रो से लौसिलो को थबक खुदिमक ऑल जॉब्स की लोइना कानगनी को मागी सिगी जो ऑफर जे थबक खुदिमक की 14 15 अक्टोबर खकिनी को सिगी ऑफर जे नोइना लेइ मतम दा T2M कोच सिनो को ऑफर फंगमनी को हिदो नोइना टेरिटोरियल आर्मी की मॉक टेस्ट अनोबा लोन यावरबनी को नोइ संग मतम 8 दिस 2 टेस्ट सीरीज से तौरो अदुगा टेरिटोरियल आर्मी की फुल टेस्ट थाबम यावबनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यावबनी सब्जेक्ट वाइज की चैप्टर टेस्ट फुल टेस्ट थागे लो याबनी को एग्जाम दा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जे कमाइना हंगी है दो सिदिगी खंग बिया दोनी को नोइ प्रिपरेशन तौबइनी को सिजना रिटर्न की प्रिपरेशन तौब कांगू गिनी सिना दो नोइ थाबो खुदिमा किनी को सिगी टेक्स्ट बुक याली पास प्रोजेक्ट सिगी लिंक जो डिस्क्रिप्शन दा हापसरमगे ऑफर लेइनी को नोइना चेन मतम दा करी डॉक्यूमेंट संगनी है मतम दा बर्थ सर्टिफिकेट संगनी को बर्थ सर्टिफिकेट जे करी ओइनी है मतम दा 10 की मार्कशीट तो ना बर्थ सर्टिफिकेट ओइनी को एजुकेशन सर्टिफिकेट विथ बोर्ड इन ओरिजिनल जे सी जो 10 की मार्कशीट अदुम ओ यारे को डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी चंगनी को मणिपुर दा चेन दोइनी हरमनेना मणिपुर की मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर ओरिदो मणिपुर की डोमिसाइल लेर कांदनी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट चंगनी को अदुगा नोगी 20 फोटो 20 पासपोर्ट फोटो चंगनी पासपोर्ट फोटो जे कमाइन नमगनी है मतमदा सम फजन कक्थलो को सम कोई फजन कक्थलो अदि आर्मी की चेन गद बोरदी सम फजन आर्मी की हेयर कट फजन कक्पिरो नोइना फोटो नम मतमदा को बैकग्राउंड जे सी अमरो बनी को फोटो ना मरम ओरगा रिजेक्ट चट पे याव भी आइ को बैकग्राउंड जे व्हाइट ओहल को फकलांग गे दे वाल अंगोबो वाल की मतुंग दा नत्रगना फी अमा खल्लो को अदुगा फजना फोटो जे नंबियो को अदुगा नोइना फोटो जे बैकग्राउंड जे व्हाइट ओइनेवी नमकता फोटोशॉप तौथोक यादी को फोटोशॉप नत्रगन एडिट तौथोक यादे फोटोशॉप एडिट तौब यादे को व्हाइट बैकग्राउंड ओइनबा सी यादे को रिजेक्ट चट पगी चांस लेनी नसागी पान कार्ड चंगनी आधार कार्ड अदो नोइना आधार कार्ड तलेबा नोगी मिंग अदुगा डेट ऑफ बर्थ लोइना मानगदबनी को 10 दा लेबगा डेट ऑफ बर्थ सिंग लोइ मानगदबनी नोइना कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC ना चिंगबा नोगी सर्टिफिकेट सिंग लोइ चंगनी को दुगा सिगी रिलीजन सर्टिफिकेट सिदी नोइदा कसो मथौ तादे को अदुगा नोगी कैरेक्टर सर्टिफिकेट चंगनी कैरेक्टर सर्टिफिकेट से करम खांगिनो हाय मतमदा लास्ट 6 मंथ को नोइ रिक्रूटमेंट चेंज दुइसे केनोने डेट 20 की एरिया दा नत्रो डेट 20
ꯅꯣꯏꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟ ꯆꯦꯟꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ 23, 24, 25, 26 ꯇꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕꯦꯂꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯅꯧꯅ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯏ ꯂꯩꯒꯦ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯁꯦ ꯅꯧꯅ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯣꯀꯣ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯇꯥꯎꯟꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯚꯤꯂꯦꯖꯀꯤ ꯑꯣꯏꯒꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯎꯄ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯇꯥꯟꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯝꯃꯛꯄ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 8 ꯐꯥꯎ ꯇꯝꯃꯛꯄ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ 10 ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯛꯄ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯆꯦꯟꯗꯣꯏꯅꯤꯅ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯁꯦ ꯃꯅꯥꯛ ꯅꯛꯄ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯅꯛꯄ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯣꯀꯣ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯅꯣꯏ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯆꯦꯟꯕ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯆꯦꯟꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯐꯟ ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯤꯀꯣ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯁꯦ ꯑꯃ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯔꯤꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯟꯃꯦꯔꯤꯠꯀꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯁꯤꯁꯨ ꯚꯤꯂꯦꯖꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯎꯄ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯥꯎꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯋꯤꯗꯤꯟ ꯂꯥꯁ 6 ꯃꯟꯊ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯂꯥꯁ 6 ꯃꯟꯊ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯅꯧꯅ ꯑꯃꯃꯝ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯣꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯐꯣꯔꯃꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯦꯂꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯌꯨꯠ ꯒꯦꯝꯁꯇꯒꯤ ꯌꯥꯎꯔꯨꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯊꯣꯛꯎꯕ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯤꯡ ꯊꯣꯛꯎꯕꯁꯤꯡꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯔꯦꯗꯤ ꯇꯧꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯝꯖꯦꯟ ꯐꯖꯅ ꯆꯦꯟꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯚꯦꯀꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ 225 ꯚꯦꯀꯦꯟꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ 7 ꯌꯔꯁꯀꯤꯅꯤꯀோ 7 ꯌꯔꯁꯀꯤ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ 7 ꯌꯔꯁ ꯂꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯃꯥꯜꯂꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯆꯪꯍꯧꯕꯅꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯤꯇꯟ ꯈꯔ ꯂꯥꯏꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒ ꯌꯦꯡꯅꯕꯗ ꯔꯤꯇꯟꯁꯦ ꯈꯔ ꯏꯖꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯇꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯜꯂꯦꯀꯣ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯅꯔꯒꯗꯤ ꯔꯤꯇꯟꯁꯦ ꯏꯖꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯣꯏꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯔꯛ ꯋꯥꯡꯕ ꯃꯤꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯌꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯔꯛ ꯋꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯂꯝꯖꯦꯟ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ ꯂꯝꯖꯦꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯉꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯐꯖꯅ ꯆꯦꯜꯂꯛꯄꯗꯗꯤ ꯂꯝꯖꯦꯟꯗꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯂꯝꯖꯦꯟꯒꯤꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯆꯦꯟꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯍꯥꯏꯠꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏꯠꯁꯦ 157 ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯤꯇꯔ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯣꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯆꯪꯉꯦꯀꯣ ꯗꯣꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯆꯪꯉꯦ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯆꯦꯁ ꯃꯦꯖꯔꯃꯦꯟꯁꯦ 77 ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯤꯇꯔꯅꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝꯗ 5 ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯤꯇꯔꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯤ ꯆꯤꯡꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ 5 ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯤꯇꯔ ꯏꯟꯆꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ 5 ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯤꯇꯔꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯥꯟ ꯇꯧꯕ ꯆꯤꯡꯕ ꯉꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯎꯠꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ ꯄꯔꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ 3 ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯤꯇꯔꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯛꯁꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯦꯛꯁ ꯁꯔꯚꯤꯁꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ 2 ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯤꯇꯔꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯛꯁꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯂꯔꯤꯁꯦ GDꯒꯤ ꯁꯦꯂꯔꯤꯁꯦ 18,000ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ 56,900 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯆꯥꯡꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯄꯦꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯄꯦꯅꯤ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯄꯦꯁꯦ ꯃꯥꯗ ꯑꯦꯂꯥꯎꯋꯦꯟꯁ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ 30,000 ꯃꯌꯥ 30,000 ꯌꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯌꯧꯗꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ 27, 28 ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯧꯔꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯄꯦ ꯂꯦꯚꯦꯜ 1ꯅꯤꯀோ ꯁꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ 7 ꯄꯦ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯦꯂꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯀோ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯍꯦꯛ ꯆꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ 25,000ꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯧꯔꯅꯤꯀꯣ ꯁꯦꯂꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯈꯤꯅꯤꯀꯣ ꯅꯣꯏ ꯑꯦꯂꯥꯎꯋꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯥꯔꯃꯤꯅꯤꯀꯣ ꯐꯖꯅ ꯐꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯗꯣꯃꯤꯁꯥꯏꯜꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯗꯣꯃꯤꯁꯥꯏꯜꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯑꯣ ꯅꯪꯅꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯗꯣꯃꯤꯁꯥꯏꯜꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟ ꯆꯦꯟꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯑꯣꯏꯌꯨꯀꯣ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯉꯥꯛꯇ ꯇꯧꯀꯣ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯔꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯊꯣꯛꯎꯀꯣ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯣ ꯍꯌꯦꯡꯋꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯆꯠꯂꯝꯗꯥꯏꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟ ꯆꯠꯂꯝꯗꯥꯏꯗ ꯋꯥꯅꯗꯅꯕꯀꯣ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯁꯤꯡ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯔꯦꯗꯤꯗ ꯊꯝꯃꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯃꯥꯔꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯁꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯃꯤꯅꯤꯠ 5.5 ꯆꯦꯟꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ 1 ꯃꯥꯏꯜꯅꯤꯀꯣ 1 ꯃꯥꯏꯜ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯌꯥꯅꯣ 1.6 ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔꯅꯤꯀꯣ ꯃꯤꯇꯔ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯑꯗꯤ 1,600 ꯃꯤꯇꯔꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯖꯦꯟꯅꯦꯕ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ ꯑꯅꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏꯀꯣ 18ꯗꯩꯅ 30 ꯏꯌꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯤ 5 ꯃꯤꯅꯤꯠ 30 ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯦꯟꯕ ꯉꯝꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯤ ꯐꯨꯜ ꯃꯥर्क 60 ꯃꯥर्क ꯐꯪꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯦꯛꯁꯦꯂꯦꯟꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅꯦ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯦꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯦꯛꯁꯦꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥर्ꯛꯁꯦ 60ꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥर्ꯛ ꯀꯦꯔꯤ ꯇꯧꯏꯀꯣ ꯂꯝꯖꯦꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯣꯟꯊꯈ꯭ꯔꯕ 5 minutes 31 ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯩꯅ 5 minutes 45 ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯔꯛ ꯀꯌꯥꯅꯤꯌꯣ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯔꯛ 10ꯅꯤꯀꯣ ꯈꯦꯠꯅꯗꯣꯏꯁꯦ
sida 40 marks phangdini karigumba 5 minutes 46 second gi hena changraba fail ni ko fail ni aduna lamjen je hojik noina timer hapaga phone do gira smart watch do gira timer hapaga phajan lamjen chen ba horo ko aduga lamjen chen matamda khwadi maru ise mya diet ti phajan chaw ko lamjen chen matamda nutrition phajan wat pe ya di ko diet phajan chaw lapoi sangom phajan chaw ko aduga phajan chelo lapoi sangom yurum phajan charaga natural loiba hawai ke ka pam charaga dum chen bi ai ko aduga sahi je karigumba yamna wangba 31 dena 42 gi already 6 minutes 15 second phogi manung ngamadi 60 mark ogini category ani thonga lamjin tongana thagni sahi gi matung ina ko 6 minutes 16 second gi 6 minute 30 second phogina 40 mark 6 minute minute taru makhai hel ngradi pel oi ko aduna noina age limit gi matung ina lamjin khara laina ba sahi si hena ngan yam khala pan ge naltana sahi je hen bada hanthagi kana Aadhaar card semdokpa noina Aadhaar card ta date of birth semdok ke khanma mi yawu maliko aina ngasai dum group te yeng madako adu noi si semdok paje noi da karim kana phangoi maramdi nonna matric ki certificate ta date of birth yauri matric tu date of birth yauri nogi document sing de loina register togram niko aduna semdok pa yadi ko semdo noi reject kani documents yamna maru abni loina fit oraga last document da lehewa adi no IT ko ado physical gi total marks 100 ni ko aduna physical gi excellent phangmi sing di phajana pass to we ko sida lamjen lere lamjen gi jo mark loina carry to wi ko Manipur do oidini ai video si loina yahu ni ko makok ti yengasu yai ado sida pull ups si jo myam 18 dina 30 years phogi manung dadi 10 noina bar sing baje bar tara dagi hena sing mangama ba full mark 40 ogeni ko 40 phangani ko bar ji mapan dangama ba 33 mark myam khinabni ko mark taret ki difference ne leise aduga bar je nipan ngamadi 27 mark phangni bar taret ngamagana 21 do noina lamjen tangna te bar ju phan jingam gadamni ko do bar manga phana jingba ngamdrawa adu idi fail ni ko manga dagi tar di aro do bar taruk phogding ngamgadamni ko minimum da chigi mark ni ko adu 16 mark phangmi na bar tara hena chingre tara natraga tara dagi khoi hingat pangamba adu 40 phangdoni ko tara bu yordi hare ida bar singje khatang khena da mark myam khena deni ko aduna kari kari changani ha matamda soldier clerk ki ina pull up lai ko soldier clerk ki information technology ki computer proficiency test khara yauni ko software kamai sinagani ms office ms word ms office ms word ms office ki ms word excel powerpoint aduna chingbani ko hangdusi basic oiba ngatani ba aduga computer ki basic haibitare mouse karino keyboard karino adugumba ko typing je yawi ko typing je kayam oidino haib sidi normal oramni ko dum typing je aduga sigi typing gi details te moida hairam de ko aduga basic hardware knowledge yadi computer je kamaina on tawni off tawni hamna chingba sigumba khara change tri sidi clock ni ko clock je 12 pass ki doni ko 12 pass ki 60% yoba aduga english ta ju 50 mark yobo haibni ko aduga maths lorok po gadamni admagi eligibility ji yamna yami ko aduna di khatang wana bayai ko aduga tradesman de efficiency cook ogira barber ogira nogi trade test loina tongana trade test togani ko aduga cook ki waro insang thongba kamain thongani ha na moina api ba kanom piramaga tan ho haimna chingba aduga mayam to hongani ko aduga si matang da si hapi ji kari no kan hangbada khumba higidamni ko don sida noina dits 9 feet dits ana mayawri ko 9 feet dits kan yama tamda longjam ga samana bani ko longjam ga samane 9 feet ka tani ko ida lena ngamgani miyamba 13 feet 14 feet hena dum longjam ding ngamna bani ko oda 9 feet ne sida kom masam tang tawba ne lun tawba nanti ko kom ama leiba turien ama chungba sidi myam noina ko dum laikai da leiba khongban khatang jawba ama chung chana badum adu ngamadi yare ko khongban ama chungba ngamra na check tawbani ko sige 9 feet ki disse duga sida balancing an amaji yori ko nogi physical da balancing ji kaino hamatam da pipe asoba yot ki pipe kum mathak da leiri khalo adu chung chela ga tak adu chung khalaga isa ji balance tor ga sat pa haibina jingba isa gi balance o yet balance to do balancing den ko sidi dum physical fit oba missing irale na ngambani ko sigi 9 feet de siju mi gudi mang amni haitare lamjen ngamaba candidate sing sidi mi gudi mang ngamni ko chen bada tusin da bo orgadi yani ko domicile certificate 2023 ki yagadra haise 2024 ki talo ko latest modi 6 months ki habni ko document sing je within 6 months ki loina hai notification de yawram ni ko aduna any document noina leriba document sing do within 6 months noi ki release em do
23 24 November da chen bado adu di November da gi yengak matam da 6 month gi manung chalibra du yeng tho ko adu ka ano loin tan do kari kari noi doubt lady noi hojik 295 yengi ko agi live se 295 yengi watching lady ko like khar ka to biramo ko noi na notification da ju fazana khang dabni ko territorial army je details fazana bu khang dabni notification par su ko noi gi tonga na WhatsApp group chu semaga noi miam discuss to we anaba aina fazana platform am pi di ko posting habiro 7 years se dum ta diro akoi territorial army di khoi gi India gi territory sing je ngak tuini aduna Manipur ju ta bagi chance myam lei ko posting di samane Manipur ta na su atopa lamda tar so posting gi di kaim khalunu ko karim adusina karim effect lei dum nate noigi nasagi keno da lei duini ba noigi ke manung dum lei duini aduna karim keno to samane ba sidi ko chen ba se amangam dru amarom da oidulo chen ba se no minute tik aina minute pigre ko chen magi minute to ado minute gi matung ina loin lep toini ko chen ba se 5 minute 46 second bu he yogradi fail ni ko sigi mamang da chen mangam gadi full mark excellent mang phangong dur ko 40 marks di phangba yaina 5 minutes adu ka si chen du je 1.6 ken si di ko no nim khanga mani football sanabagi football ground da adum try tor jare ko ida football ground je round manga rak chelo ko sarok pam ne ko si dia noi nin khanga ni lamjeng di ko round manga chelo noina stop watch kai kai toroga dumi ga football ground amagi ko standard over football ground amagi adum asida dum adi minute manga makhai manung de chen mangam ra to sidi mi ya mangam to male ko hoji Manipur masa sing patana lamjing gi di physically patana fit oina khalle ju anirak chen mi yagadra yaroi ko dudi anirak chen madudi odi moina dum khanga dom ni nangi chess number kai ka patana loine thar do ni aduna ngam da sing moina dum reject chalakani ko aduna phajana preparation to ko November ni sen du se Imphal da ta do ni tulihal adu ai mafam ja hayodri ko noi notification gi matung in ni ko aju sabsab di khang di ko tulihal airport ki meada territorial army gi headquarter 165 infantry battalion leiba mali ko adu da sigi tulihal airport ki meya jida recruitment location je yawgani hana sida ai notification namad u phangi ko adu exam je multiple choice question ni ko aduna exam ji ju pan khan no na gadam ni nogi doubt sing loina hangoro ko ai live tharing jida live to region nogi loina awat apa loina hangnam ni ko nogi exam syllabus se GK je karam hangye matam da basic oba geography history sing duni ko adu basi sing jidi adu ki matik chawe GK je kwai gi syllabus bas oi ko syllabus se soman magi moidi ocean namaga samudra magi syllabus kum bane GK de mi gudi mo GK so ni ko adu bono gi TA gi exam TA 2024 gi exam sidi negative marking leite ba adu na khang da ba question result oin hekta khochlam ko negative marking leite lamjen ngam matung da khang da ba question na tham ya de ko sidi loin khochlam mai jini adu sida national symbols songs flag monuments sport ki matang history ki matang award ki matang defense ki matang di khara pa ko no di territorial army gi matang da changdu ni na territorial army gi matang di khara di pabiro karam kan de linkhat ki aduga head kanan oidi mogi chip kanan oidi hamna chingba khangbiro aduga magi maru oiba location sing karai da leiri adugumba yam khango ko aduga moina tawgiba afaba thabak sing kari leiri hamna chingba adu sing di fazana khangmo tare ko atai sing noina pawa ngama sing GK ma lerik dum paw ko adu sidi adugi matik chawre ba syllabus se du khangda ba lerik so loina negative marking leitamni loi khochilamo ko syllabus sing je noina hang GK ga science ka maths ka ni ga maru ina hangi se noina class ki tharaga di ahen ba subject khara yawni ko computer ga english ka yorokani ko science ju class 6 7 8 ki syllabus padana khangdi ani ko adu work energy power ka newton's law ka jidi class 9 force and law of motion si sing je electricity ka je class 9 10 da yawbani ko class 9 10 gi basis ta hanga ni sidi atomic structure je 6 7 8 ta ju yawramni ko adu phajani yawdi 19 da phajani yawi ko sound wave and motion class 9 gi ni carbon and its compound class 10 gi ni ko metals non metals je class 6 ta gi hawra tamme ko sidi heat and temperature pi ngai da class 6 7 da dum tamamni adi basic ngata ne ba science e noin angang amagi class 6 te na 8 phogi level gi lyric to science ki lyric to adu phajana paw ko
ꯑꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯄꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ NCERT ꯑꯣꯜꯂꯕꯅꯤꯀꯣ NCERTꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯒꯤ ꯄꯥꯎꯀꯣ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ स्कूल की लाइरिक्सिंगदो पाबदा ग्यान ताबा फजन ngamagadi yare ko ado scientist ki maming scientist se karam kana puthoki neutron karam kana puthoki ida electron karam kana puthoki kana science ki cham chamba sing ni comment hangduje aruba sida formula aruba angka khotpa aruba karim ta hangoi ko AC certificate se mamang gi December da lothok mane adum sinna ba yagi doi natro ado ai di handak ki anoba tan thoninge ko handak ki 2024 ki anoba tan thoninge anoba tan tho ko adi ano kwani gi latest no gi last certificate amana reject chat le have the nungai te ko aduna 2024 gi loin latest o hello ko okay filament of bulb kana ko sir push up ngam lagadi push up kya phang ngamagadi push up se si push up ki je push up se bar ni ko bar je 10 ngamagadi full mark 60 phang ni ko aduna 10 jidi ngam na hona biro haidi chida bar sing mada bar khara khina da mark to sidagi 10 mark yaudrgadi bar tara ngamdrgadi 40 ni laktu je adudi mark mem khinadro duna bar je phajana bar ji tara di wat labda ngamno hono ko bar je noi ching matam da song khalaga ahan mai de chingno ko phajan thadaraga adune moina aduju moina one up down en moina sanara kan dani ko aduna hojik tigi na tam ho ko isana yam thuna cha cha chingbudo adu ma na roiba moina up down haraga phajana tawdini ko GD do class 10 खक्तंग लो GD दो class 10 खतनी याय को class 10 बो पास तरो गदी लोने GD की दम लो याय मैथ्स तंग दुसे चम चम simplification है दी केनो मैथ्स की बोर्ड मास तो नि को बोर्ड मास 2 + 3 - 5 of 6 काना सुमाने पी बो क्वेश्चन ताल तिनि को रेशियो एंड प्रोपोर्शन रेशियो दी 2:3 काना सिदा एजेस की तही मंगा की ममंग दा मी की रेशियो सुमाइन तवी अलजेब्रिक आइडेंटिटी से केनो x + y whole cube काना तव को class 10 की level सिंग दनी हंग linear equation polynomials simultaneous equation ngata ko basic trigonometry ji yawi ko maths ta tan theta ka tawdo tan theta sin theta ka tawdo adugumba concept khara yawi mensuration yawi geometry sida no chapter maming uruga hekta lu godab nati ko mensuration hangasu volume of hadi volume of cylinder kana hangi kalo volume of cylinder kana details loin pirika formula tang bhara hot yabdo pi r² h kana formula tang bhara ga iba ba sing hangi ko duga simple sida mensuration simple geometry mensuration ni ko sida 2 dimension gi mensuration ne maru in hangdu ji ko geometry jina kari kari yauri triangle circle adu mai ni ko maru ina triangle ji ni ko yam hangi je circle gumba measure of central tendency je keno statistics to ni ko statistics इस फॉर्मूला निको min na di plus average साइज कइनो min दो निको min median mode si jo class 10 gi level tang haibdi yani ko interest se कइनो simple interest ko no the compound interest ti hangka mandi ko territorial army di compound interest hangka mandi simple interest ni ko si interest aje profit and loss percentage si sing ji ko maru ko work time speed and distance si jo question layer ya lak compulsory lak kada ngata ni ko si maths ki complete syllabus to ni do bo no ndi hangdu si formula apply gumba ala ba ngata ni ko recommendation pham do tuli hel to ko malom gi haidar territorial army gi adu noi ai si sab sab di khang di notification di yorom mani ko adu noi ai gi whatsapp group ma sem gani ko whatsapp group ki ai kano je explanation je lor matung da whatsapp group ki link so ai hapsaram gi ko medical di fazna fit ogedam ni ko medical di fazna fit over sing ya ni ko any medical ki fit di noi fazna hospital ma chalaga medical ki kari soiri mit sok pra sok ta pra mit di fazna yeng mani ko mit na kong na ton adi noi ki sense organ sing fazna work to ribra adu surgery to gi bagi sing kai ka noi hospital am da fazna chalo aduga lone check to ro ko the medical di fit oidabe ya de ko character certificate so class 10 da pirak pado ya bram na biro adobo character certificate che moina within 6 months di hai ko within 6 months have na character certificate che ai anobom tan thoninge nogi pradan hadi village ko na pradan degi tan thopiro aduga municipalities organa municipalities degi tan thopiro ko natragana police te ju adu character je police character certificate ti compulsory pu ko no document de yaw jo police character certificate ti compulsory mana pa nogi anak pas
पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ची पुलिस ता चलगा अजी नोय आर्मी ने जॉइन तौदोइने बा दुना कैरेक्टर सर्टिफिकेट से पुलिस तकी लौबजे दुम नोय साना सिदि नोय सा खंगजरदौनी को एग्जाम सेंटर हाइबे लेते सिदि रिक्रूटमेंट मफम ने को रिक्रूटमेंट मफम टेरिटोरियल आर्मी की अदुगी मतंग दो नोय आइन ग्रुप सीएम की अदुदा लोइन डिस्कस तौ को अखंग खंगदा अखंग बसिंग लोइन हाइनरानी को अद इंग्लिश सिदा इंग्लिश ने यावरिसे इंग्लिश ने यावरिसे सिदि सिंपल इंग्लिश ngata ni ko sigi english ya maroina sidal dari je vocab ngata ni ko vocabulary ngata ni sida grammar ka so udi ko grammar ka so pangam adu sigi english sidi nogi nate ko sidi clerk kangu gi ni gd kangu gi nate ko kari kari daw lai ge date si yame piri si ko noy daw lai besing do haina ro 8 months 18 sudaba 4 months what le really yawa yaroidro 18 months sudar di yadi ko minimum de 18 di sugada ni noi chahi si ko clerk su apply to wi yagadro form thajin sida noi na lanjen khan bagi matung ina loina decide tarok to ni ko adudi noi chalaga loin yani pull up ka push up ka mana bro pull up habi di bar ni ko pull up sidi bar ni bar sing badini ko push up sina buktan in mani ko push up sina buktan in maduni notification ki pdf to description da hapiro notification do ai whatsapp group hapaki ko whatsapp group to noi dum thana ro whatsapp group ki link ai description da pijaramge aduga hojiki live chat ta jai hapaki ko hojik live thai je sida whatsapp ki group to ऐसे हाथ से लागे ngakang leino ko ai whatsapp group to amta thirake akhang khang da loina gd ki percentage se 45 chatpa ai ado 44 chaladi yagadro gd yaroi 40 yaroi ko minimum da sorry ado moina minimum da 45 amne 45 di sualo ko पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ममांग दा लथोखिबसी यागद्रो 6 मंथ की मनुंग दा हाबनी नौना दुम लथो यागनी को करिम तोरोय WhatsApp ग्रुप की लिंक दो आई होजे हापागे को हजी डिस्क्रिप्शन दो यावबनी को तो लाइव चैट जो आई हापसे लागे डॉक्यूमेंट सिंग लोइन एक्सप्लेन तोग्रबनी नोय इद दरकार लाइबा सिंग लोइना आई पिन तौरम निको हजिक लाइव चैट से सिदा यावरिबा लिंक से संगो WhatsApp ग्रुप निको मी मैम संगनरगमनी मी चामरी संगा मैम संगनरगम निको सिदा संगगा नोय फजना सिदा डिस्कस तौबि यानी को PRC हारि से करम सर्टिफिकेट नो PRC हाबिदि परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट निको PRC हंग यावि को PRC जे परमानेंट नोय हजिक हंगोरो को आइना लाइव थारि से को ना हंगनरक तरम निको नोय ग्रुप त लोइन डिस्कशन तौनरो अदो ग्रुप तदि मी यामनिना अमनमु हाइनी नोय ज्ञान तारो को परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट निको परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट से सिजे डोमिसाइल गा दुम चौरांग मानी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट का चौरांग मानी फॉर्म थाजिम मगी नियम डॉक्यूमेंट करी संगबा अनि जे सब मानी को मोर और लेस इक्वल निको टेटू की मरमदा टेटू हकपजे नोय अदि खुनम गुमदा हकपसिंगदी अदुदी यारो को अदो खुद की मनुंग थंगबदा हा अदि परमिट लेबी है अदुबो अदि मुथत पे यारदी मुथलो को पुश अप की मतंग दी यावदे मोइना फिजिकल दा पुश अप की दियादे पुल अप्स का बार सिंगबगा लमजेन गा बैलेंस तोबगा 9 फीट दिस से सिगनी को पुश अप की दी यावदे अदुबो नोय सिदा फिजिकली फिट और बसिंगदे पुश अप की प्रॉब्लम दी केम लेम दो मानदे मिनिमम द 10 दी दुम ngamnarmani को target notification do real or atopa channel da Manipur da recruitment tawroi hai ado hajik notification je ani thongno ui ko notice se ani thongno ui notice se ani subo male ado yeng si ko noi group ta aina group tongana WhatsApp group semi se adugi dog sing de loin kok namni ko
ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯣꯏ ꯑꯈꯪꯕ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯦꯜꯂꯨꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯨꯂꯤꯍꯜꯗ ꯆꯦꯟꯗꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟ ꯃꯐꯝꯗꯨꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯏꯀꯣ ꯃꯇꯝꯁꯦ 23, 24, 25, 26 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯅꯣꯅꯦ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯨꯂꯤꯍꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦꯀꯣ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯈꯕꯔ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯒꯤꯅ 18, 19, 20 ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯣꯝꯁꯥꯏ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯁꯤꯜꯂꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯦꯛꯅꯧꯄꯥꯜ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯐꯦꯔꯖꯋꯥꯜ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯒꯤꯅ ꯇꯨꯏꯕꯣꯡ ꯄꯤꯁ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯦꯂꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯇꯨꯂꯤꯍꯜꯗ ꯁꯤꯟꯅꯤ 23, 24, 25, 26 ꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯏꯅ 45% ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ 45 ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣ 45ꯅ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ आधार कार्ड यावरदी पान कार्ड यावददी यादब्रो यारोये मोगी डॉक्यूमेंट दा पान कार्ड तो चंगनी आधार कार्ड तो चंगने नि यावरिसिदि लोइना डॉक्यूमेंट सिंग सुनब फदन पुको अमा वाटपदे हेक्ते रिजेक्ट चखरदी नंग पान कार्ड तांदबगी आधार कार्ड तंग पान कार्ड तांब इला लाइन ताने केनो ऑनलाइन दि तानबे है एनी कंप्यूटर सेंटर चलो पान कार्ड की लोपा चाम खै चनी मुक्तंग तिंगगा इसागी डॉक्यूमेंट अमा हजिदि बैंक अकाउंट हांग मतंदा पान कार्ड आधार कार्ड लोइ चंगद्रो दुगा केवाईसी तौबो खोटबा अदुदा लोइन चंगमनी पान कार्ड लेतरगदि तांथोको मतमजु कुइन चंगदबनी निमित खरगी मतुंगदा निमित 10 to 15 days ता पान कार्ड दम डिलीवर तोरकपनिको इसादा दुग आधार कार्ड सिजि नोइना ओरिजिनल जे फजना माय आधार एम आधार एप अन लेबनिको औदगी न पीबीसी की फॉर्मेटो एम आधार एप तगी प्लास्टिक की पीबीसी फॉर्मेटो ऑर्डर तो याबनिको लुपा यांखै तंग तिंगबनिको अदुना ओरिजिनल सिंग लोइन पाइबियो हाइतारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो लास्ट 6 मंथ है दुगा कास्ट सर्टिफिकेट जो लेटेस्ट 2024 की ओबियो को कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी एससी एसटी लोइन चिंगमनिको दुगा अनमेरिड सर्टिफिकेट सिंग हापकदबनी मेरिट के न मेरिट की हापियो को विदिन लास्ट 6 मंथ निको सिजे विलेज की सरपंच साइडी प्रधान निको प्रधान नत्रगना उप प्रधान सिंग अदुदगी म्युनिसिपालिटीज तगी काउंसिलर तगी टाउन गिना दुदगी लौबो यारेको सिंगने अदुगा नोगी सर्विस 7 years निको सांगदोकबगी चांस लै चंगबु चंग्रगदिको कैसो तांधरो ओय मोना चंगबु चंग्रगदी दुम यारेको नेक्स्ट ईयर की नथी 2024 की हाबनी नवंबर ने निको सिगी रिक्रूटमेंट से कैरेक्टर सर्टिफिकेट अनी सुई लोइन पुसिलोको पुलिस की करम मनोय पुलिस की कैरेक्टर सर्टिफिकेट नोय लमजेन चेनबसिंग अदि थबकी होनब आर्मी चंगबगी सिंग पुलिस तगी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लौ यामनिको नोगी डॉक्यूमेंट सिंग पुरो 10 पास की सर्टिफिकेट न चिंगबा खरा पुरो अदुगा आधार के का नोय पुरो अदुगा दुम पुलिस स्टेशन दगी दुम लौ याबनिको मणिपुर की हाइट की से एससी एसटी ओइदिरो ओबीसी जनरल मानब लोय माने 157 सेंटीमीटर निको 157 सेंटीमीटर जे मणिपुर की हाइट ने रिलैक्सेशन ऑलरेडी पिरअमनिको मणिपुर की मयामदगी खरा हंथरगा पिरअमनिको 157 रिलैक्सेशन यावरमनि पेंसिल लेगद्रो हाइना हंगपम याविको अई उई अदुग जे हागेको पेंशन जे नोइना फंगबा सैलरी जिदगी पैसा खरा ककपनिको मोइना पैसा खरा डिडक्ट तोगनी अदुगा सरकार नजु नोइदो पैसा खरा हापककनिको नोगी सैलरी दगी पैसा खरा ककनी सरकार नजु गवर्नमेंट नजु पैसा खरा हापकनिको था गुदिंगिनिको सिजे सिसिंगे पुनसिलगा नोइना थबक तो मतुंगदा पैसा बिरकनिबको 7 years की हारदी चौरकनिको 7 years तौरे खलो अग्निवीर की 4 years तो अदुदा फौबा 11 lakhs तावनिको 11 lakhs मुगी सांग 7 year ओरगदी सिदगी हिलकनिको 20 plus हिलकनिको 20 plus हिन लाकनिको 7 years तदी अदुम खाइबाने सैलरी से नोइना फंगिबि सांगदि चामना अदुम फंगदिनि नोइ डिडक्शन पांगना लैरोइबा लैबगी चाबगी मोइ लोइ पुथोदोमनिको यूनिफॉर्म की कैकागी सही की लोइना ड्रेस की ग्रांड लोइन पीरदोमनिको क्लार्क की जे इंग्लिश ति लौरे मैथ्स ति लौरक ति यागद्रो यारोइको मोइना इंग्लिश ता 50 यौगदबा इंग्लिश लौरक पाबनतेको इंग्लिश से मिनिमम दा 50 यूरो अदुगा मैथ्स लौरो मैथ्स नता बातै अकाउंट्स बुक कीपिंग हन लैदिदि मोइदी मणिपुर मनुंग दिदि पांग लौनरमदो मानदिको
ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯂꯧꯅꯔꯝꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯠꯁꯦ ꯂꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ CBSEꯗ 10 ꯊꯥꯔꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯣ ꯌꯥꯔꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯤꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯔꯝꯃꯣꯏ 10 ꯄꯥꯁ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯦꯂꯔꯤꯁꯦ ꯅꯣꯏ ꯋꯥꯠꯂꯕꯗ ꯆꯪꯕꯗꯀꯣ ꯍꯦꯛ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯗ 25 ꯇꯥꯔꯔꯣꯏ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯦꯂꯔꯤꯁꯦ 25 ꯁꯨꯡꯇꯥ ꯇꯥꯔꯔꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯪꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ 30K ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯧꯔꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯂꯥꯎꯋꯦꯟꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯧꯔꯛꯄꯗ ꯑꯦꯂꯥꯎꯋꯦꯟꯁ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ 7 pay ꯀꯃꯤꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯖꯣꯕꯇꯤ ꯁꯦꯂꯔꯤꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯕꯦꯁꯤꯛꯇ 18,000 ꯑꯅ ꯊꯥꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ 18,000ꯗꯣ ꯐꯪꯗꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯁꯤꯇꯪ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯈꯤꯅꯤꯕ 30,000 +ꯇ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ 30,000ꯒ ꯃꯌꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯒꯗꯧꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤꯁꯦ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯆꯦꯟꯕ ꯌꯥꯒꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯄꯟꯅꯤꯅ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯒꯤꯗꯣ ꯅꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯨꯀꯣ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯆꯦꯟꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯔꯤꯛꯁ ꯂꯩꯒꯅꯤꯀꯣ ꯅꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯕꯦꯂꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯅꯣꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯇꯨꯂꯤꯍꯜꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯇꯥꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕꯒꯤ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ ꯇꯥꯕꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯄꯤꯔꯔꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯂꯣꯏ ꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯣꯏꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯪꯅꯗꯕꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯣꯏꯀꯣ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯂꯣꯏ ꯁꯤꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯈꯜꯂꯨꯅꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯦꯟꯕꯤꯔꯨꯅꯨꯀꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯟꯕ ꯌꯥꯔꯗꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯂꯣꯏ ꯆꯦꯜꯂꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯐꯥꯎ ꯂꯥꯛꯄꯗꯤ ꯀꯩꯝ ꯀꯥꯏꯗꯦꯅ ꯑꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯕ꯭ꯔꯣ GDꯒꯤꯁꯦ 12 क्लासकिना चेन भी यारो 12 क्लास है लेते 10 पास की जॉब ने 10 पास की जॉब अर्दी नंग ग्रेजुएशन लोइबो इनिंगयो 10 पास होइबा 12 पास अम्बु येंगोइको 12 पास की जे 10 पास की सि तंग येंगनि मोइन अतै दो पुथोक कैम कानरोय उखरुल दी रिलैक्सेशन खरा लेने याम्बा उखरुल रिलैक्सेशन लेबिदो अस अदु यारोइको नोइ चेन मसि इम्फाल लोइन चेलोको बेली एरिया संगिदि इम्फाल तुलिहल एयरपोर्ट में आदोनिको आजे मालोम सिंह मनीको अतै मफमदा चेनबिरुनुको वेट लिमिट क्या ओइदेनो वेट से मिनिमम द 50 kg को वेट से मिनिमम द 50 kg ने टाइपिंग जे मैंडेटरी ओइदिरो आइना हंगबम यावरी टाइपिंग जे यावी को हैबिट नोटिफिकेशन ददी मसाई टाइपिंग हैना तंग थाब यावी को the basic typing haibra haitabra check tawgi oramni sidi irailan adum noina haijari skill ming tha bai bo kai ka dum haibu dum yani basidi chamjam poni ko affidavit se yamba angni birgi do yagadro 10 rupees ki do adu yaroi ko angni birga siga manaroi aduna sigi mogi affidavit ki format ama yawbani ko adu tongan to bani medical ki je kaita haibiro medical ki jidi no aina haraga loiba nairu medical jidi medical sale obasing noi discussion tawro aina WhatsApp group ki piram ni ko hojik mi myam join tawna re aino ji link thab da ko live ta link thab da mi myam join tawre hojik mi changa su ji le ko se WhatsApp group che join tawsulo amuko tharam ni ko TET 2024 open release na semani ko group che Manipur ki physical si any date ta yagadoi haina hangi ko weight limit kya po weight limit che minimum da 50 kg ni havni ko any date ta yagadra yaroidra hadi moina mi lak padu gi matung ina khaigidabni ko idi aina jo haiba ngamoi rally mafam du da satpa mi sing moi gi officer sing na sin mada lakani ko idi aina haiba ngamde domicile yarodi PRC amuk sangidro asin jing loin tanthok pe isana tanthok pa herdi paisa kem sangdamni lupa chama mukte ni ko document sing se tan matamda document di loin sunma talo adubu domicile di compulsory chango ko domicile di compulsory ne mi khudima ki ko do hariba moina aina piliba document sing do loina compulsory ngatani noi doubt leiba yawna ri bro ai explain to budi loisile ai gyona di weight kisi amta mayek sing bi weight che minimum da wall of the 50 kg what of the 50 kg ko adu noi height weight measurement dum BMI hotpani ko
body mass index haina si hotpani sida noije underweight obviously ade overweight obviously ade ko BMI hotpagi phone da dum yawbani ko nasagi height ka weight ka phone da bi natraga Google da dum BMI calculator and dum search to ko Google search dum do horkani ko nasagi height to centimeter namo ko in centimeters duga nasagi weight to namsilo to BMI je normal libra da dum check to ko adum yani lamjen je moina piri ba 5 minute 30 second phogi manung da sen mangam ba candidate orgadi sigi manung da sen mangam bo orgadi body mass index ki BMI ji loin normal leramgani ko adi anoiba mina ka suchen mangam moy adu yam kana paak ra ju yaroi ko do ida idi no indum Google da search to ju dum khanga da bonga tane ba writing session ki jo ai high kram ni ko group amada mi kya sen dunu adu den tamangam de nogi recommend mafam dugi matung ile ko district ki date tongana thokpra tongan gadra adu singdo district to mi yamagi matung ile adu di mafam je sabsab hai ngamdri ko thama watli aduna noi WhatsApp group same je sidalo loin discussion to bu yanam ni ko clerk ki vacancy kya no hai clerk ki vacancy yamna nemam gani clerk ki vacancy moi phajana tha de ko tradesman ga GD ki hai clerk ki vacancy je laibra phok kyam laibna bo ai khangam de ko clerk ki vacancy laigen lairubda ama ani ahum ado muki sangden leram do mande maroina GD ki ni ko sida mi myam senari je tradesman ji ju myam vacancy ju nemi do tradesman ji di tongana noi trade test lakani ko मैम करी डाउट लेरिगे लाइट तक दबो वाट लिब्रा रनिंग की जो मार्क लई डॉक्यूमेंट की जो आई लोइन हाई करे को फॉर्म फिलअप मथौक तादे सिदी रिक्रूटमेंट से एआर ना लौगनी हाइने से चुमब्रो अदो रिक्रूटमेंट से एआर ना लौगदबो माले आई चप साबदे हाइबो ngamde ko एग्जाम टाइमिंग पुंग क्यानो पुंग जो हाई ग्रबनी को आइना हजि ngangai je pung ani pharam hadi pung ama makai helamani aduna video se halle yengo loina हाई ग्रबनी को noina chen matam da reporting time je 5 am dagi 10 am phogi manung da reporting time ogedabni ko mogi specify matam gi matung in ko asida moi notice anobo thorok khigani ko 23 24 25 26 lai je district ki khadorok pa yai ko adu ai hojikti chap sabdi haiba ngamdri adubo khadorok ni di khali ko adi district ki Kakching gi jo Thawal gi jo Bisnupur Imphal Imphal West ki nong pon la di chal loi ba mi chen ba ko adana moina district ki matung da khaidorok tura haib du yeng asi ko matam ngai tung ni ngai asi ado khoi gi group sing yaur ga di loina khangma ngam gani ko adu ne WhatsApp group hojik share taw dise sport certificate che kana base karino sport certificate che kana base mi loina mi em ngam nang ga hawdre polo ni excellent phangmin re karim khena dre ha kan adu dani ko helak tu je itang TSC running loibaga khudakta medical tawdra khudakta di tawroi ko adi medical gi tokana numit tharakani overweight kya overweight to di Google da dum search tawro ko noi ki BMI calculator na mobile app ama download tawro yare na tarang na Google da thirasu yare ko na sagi height mensilo duga na sagi weight mensilo aduga BMI da calculator ro na sagi height weight to phajana chana bra du dum yeng ko form thajiluye adi date kya dagi thajin ba yadoino form di thajiloi ko sije form thajin ma mathok ta de open release ni aduna dum recruitment mafam da dum chelaga chatlaga dum document sing puraga dum chelu yare ko en years ki matang da habiro years ki matang je ai high gram ni ko adu hojik tang ngi ko yauri adu years se 18 years deina chahi ki matang je 18 years deina 42 years po yai ko ese certificate mamang December da lokthok pado adui matam do loidri nauna lokthok pa yade hai okay yadragadi dum pu ko adubu lokthok padi dum yani ni khalai di bro OBC da chen baga fabra UR da chen na fagadra OBC da asi ki matang je hagi ko nasa sa ki category je OBC oiba
ST ओइबा AC ओइबा ओरगदी नसा इंसा की कैटेगरी द चेलुको अदुन हेना कानागनी हाइदि OBC ना OBC द चेन मन फब्रा नत्रगन UR द चेन मन फब्रा न हंगिसे UR हाइजिदि को तोंगान में रिजर्वेशन अमन नत्तेवा AC नजु UR की कैटेगरी जे चंगबे याय ST नजु UR द चंगबे याय OBC नजु UR द चंगबे मा ख्वाइदि वांग मिसिंग जे UR द लोन सिंगनी को द OBC की जु लेगनी तोंगान कट ऑफ मैम थोरकनी को OBC की सेपरेट वैकेंसी दो अदुजु दुम फंगनी OBC द थाजलदि UR की वैकेंसी जु नसाना मा वांगजरदि फंगनीबा अदुना नसा नसा की कैटेगरी की थाजिनबदो अदुने काननी को द सर्टिफिकेट तानबदा मतम चंगे अदि चे चांग चले चेनथोक चेसिन वायना खनबिगिनो को थबक अमा फंगनबो होनदुनी थबक अमा फंगुजिना इसागी लायरबा कोक्तोनी इमुंग अमा थाकबा ngमक्तोनी को अदुदुन खनबियो को इमुंग अमा सेमा ngमक्तोनीबा अदुना डॉक्यूमेंट सिंग फदना सुनबा तबियो को सर असि मिनिट मनुंग दि यौरदि अदुम खंगद्रो ग्यान तंगमद्रे ट्रेड्समैन की वैकेंसी क्या ओइके ट्रेड्समैन की वैकेंसी जे 45 नि को ट्रेड्समैन की वैकेंसी 45 नि GD की ना 180 वैकेंसी मणिपुर की ना 180 वैकेंसी नि को अदुबो सी द वैकेंसी जे तोंगान स्प्लिट तोरकनी को चुचामपुर की खरा खाइदोरकनी उखरुल की खरा खाइदोरकनी इम्फाल की खरा खाइदोरकनी को इम्फाल है जे सिदा मिन तोरिजे बेलिल डिस्ट्रिक्ट पुलप से को अदो AC की लास्ट 6 months दा हाइदबनीना हानिदो यादुरो असि नंग अनोबो दुम तांथुओ अनोबो तांथोपन हेना कानागनी नोइदको हादि हानिदो अदि मन रिक्रूटमेंट जिदा मोइना कने ऑफिसर सिंगिना खनिंग दे न तोरदि नोगी डॉक्यूमेंट तो लेटेस्ट का तो ओरेदि मोइना खदोके बा ngमोइबा डॉक्यूमेंट जे 2024 की अनोबो दुम पुबियो को थबक की इयर्स से 7 years खकलो अमता हाइबिरो सिजे 7 years ने हाइना हाइ को अदुबो 7 years अदुम तौ अदुगा 7 years की लोइरगे हेक्ता लोइना तौरकदब नति को परमानेंट ताबा मी मैम यावगिनी को ओके डॉक्यूमेंट से स्पोर्ट किसे कंपलसरी ओइदरो कंपलसरी ओइदे को आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन की ओइना लेइरगदि हापचिलो हाबनी लेइतरजु केम काइदे को क्लास किसे 12 ता 70 बीसी हेले इंग्लिश 70 हेले मैथ्स 49 फंगे 4 सब्जेक्ट ताइ क्लार्क पोस्ट एप्लीकेबल ओगिदरा हाबिरो ये ओइनी को वाइखोम बाबानंदन हरिजे नंग क्लार्क जो एलिजिबल ओइनी को मैथ्स लरोक पा हाबिनी को मैथ्स ती 49 ओरसु दुम याइ केम काइदे लरोक लौबु लौरदि यारे ओके अतै के हंगनरी GD का सी का करमना लाइबा हेन मनो GD दी मणिपुरी वैकेंसी मयाम पिए सिदी वान पी को सिदी लमजेन दा अदुकी मतिक फजन चेन मंगम सिंदु खतनी को खनगी दोजे डेट 23 दगी 26 फाव पी बसे सनिंग मतम दा चतपे याब्रो सी की मतंग समम अदु आइन ग्रुप सेम ग्रुप दा डिस्कशन तौरगा दुम खंगकनी को हान दा रिक्रूटमेंट चेलबो सिंग लोइना यरंगनी मोय सिंग मोगी रिक्रूटमेंट चेनबगी वरी सिंग जु लोइना तथोक तसिन तमिनरगा खंगनी को सिदे न्यू नोटिस लाखबगा दुम शेयर तरो आई ग्रुप से सेमी को ग्रुप से ngala फुल ओग्रनी को आइना लाइव ता थाबनेना ग्रुप की लिंक जो हजिक तमुक थारगे आई नोगी डिटेल्स सिंग हाबिदि लोइरे को मणिपुर की मपान दसु चेन बे याब्रो अदु लोइरगा मणिपुर दा अमुक रिक्रूटमेंट याव यागद्रो अदु सी की जिदा खंगदे को अमुक अनिरक चेन नबा सी की जिदा यामरा यादब्रा जि खंगदे मोइदा मणिपुर दा रिक्रूटमेंट डेट क्या दनो हरि को मणिपुर दा रिक्रूटमेंट जे 23 24 25 26 को कक्चिंग थौबाल बिष्णुपुर इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट चांदेल तमेंगलोंग जिरीबाम नोने डिस्ट्रिक्ट सिंग जी को कामजोंग उख्रुल सेनापति कांगपोकपी तमेंगलोंग गिना 18 19 20 दा ओइरे अदुगा टेक्नोपाल सिजिपुर कांगपोकपी फर्जवाल जिरीबाम चांदेल गिना 12 13 14 को मतम तोंगान तोंगान लोइ पीबनी को अदो असी की नोटिस से अनौबो फजन थोरखिनी आइने खले को मोगी नोटिस से फाइनल ओरमगिरोय अनौबा मतम कुइद्रकांदा मुझे थोरखिनी को नो हजिक लमजेन चेलगा प्रिपरेशन फजन तौ लयो दुगा असोपन यावदनबा फजन सेक्शनना थबकसु मतमदा चेन मतमदा डाइट फजन साबियु फजन होनबियु को अदि लमजेन चेलगा डाइट यावद्रदि यारोय को अदन डाइट नं फजन सारगा फजन प्रिपरेशन तौबियु को थबक अमा युमगी अवाबा कोकनबो होनरक्तुनिना फजन रिटर्न से मणिपुर तागद्रो रिटर्न सिदी मणिपुर से रिटर्न गे हरे को हजिक अनौबा वहंग अमा हंगे को रिटर्न से मणिपुर तागद्रो हरे मणिपुर रिटर्न की मतंग से अइन ताप मतमदा कोलकाता दा तागनी हाइन ताइ को कोलकाता दा रिटर्न तागनी हाइन ताइ अदो सिजे असेंब्रदी चपचाना हाइब ngamdri मी म्यामना हाइनबदुनी को कोलकाता दा तागनी कमन नोइन को
Territorial Army mi kyam khandoino Manipur gi vacancy 225 ne Territorial Army gi Okay Manipur tawgani sema loikre hare ko Manipur tagani en haire ado Manipur taragadi tuli haldani ko airport me ada airport manak tani ko 10+2 hapaga GD chen ba yagadro mark sudi yaroi ko GD gi 10 pass ni 12 pass ki mark ullaga yaro 10 pass ta 45 PC euro paim ni ko aduna 10 pass ki jab thabak ta 12 pass ki certificate sinara sang ba yabra do yadi ko 10 pass ta eligible oi bra do yeng doi ni aduna taradi yaroi ko running se 10 to 12 pull up chen doi ro loin chamana running di loin chamana ni ko document je release taro matung da pisin doi ro document je noi loin pura satoi ni ko ado recruitment da khan malor matung da moi document puthoro haira kani ado utkadam ni ko ahan magi chen ba ji di noi pull up tha doi ni ko Manipur gi se date 23 to 26 ama hekta da chen badi yagadro kaim kaida bro 10 da match yauradi clock yagadro 10 gi natte clock gi di 10 gi natte ko clock gi 10+2 12 pass gi ni sida 60% yoba first division gi mark yoba aduga English ta 50 yoba 50 wala of the English ta 50 yoba match loba ogitabani ko ti yodagdi yaro ko aduga 10 dagi yengdo nate clock gi 12 dagi yengdam ni ko noi lamjen kai ka de loin chamani physical kai ka loin chamani ni ko asi noi agnibir gi cheluba ene gi cheluba sing yaur ga di loin khang gani ko sigi matang ji de noi aduna group sem je group ta fasan discuss toro ko rally numita medical tawgadra rally numita medical tawbase aidi thajade ko ngammoi ga so rally kai ka noi chelo kan noi tongana nasan sa gi emi card loin pirakani do medical sinumita lao ana tongana semakani ko loina tawban nangoi bro khutta injury laiba do chen mada farak tagadro hare si injury ki matang se noina phazan doctor kai kasalu bo orgadi certificate sing phazana utlaga dum kaim kai rohen khale ko clerk su gd su ani thong chen be ya bro adudi yaroi ko hadi punna nan lamjen chel matung da nang lamjen no ngamba ngamdawi matung ina loina khaira kadabani adu recommend mafam da dum khangani du sing dudi ko I am grateful for your guidance sir may you continue to inspire students for years to come thank you district atadi gi yaw bu yagadro hare sising ai chapsa ba habangam diko moina piri ba district to adugi tongalam gani district ki tongana piri na moina ida imphal da chen biya ba missing ana tongan ba district piri se kaksing thobal sumana domicile area of recruitment duna any maham da salaga chen biya bra se ai chapsa na habangam de notification gi matung ina di ya den logduni maram di location imphal to lihal da ta doi se kaksing thobal Bisnupur, Imphal East, Imphal West, Sandel, Tamenglong, Jiribam noni. Moi sing jini ko. Ada sida Jiribam je sida juyawi, sida juyawi ko. Ada sumaina. Jiribam da, Jiribam da moi kanggu dana, moi lam da tawzarani, koi gina sida tawrani ko. Aduni. Ada sumaina. Adi irang kan mafam sing idi, nungai mafam da dum chat lagi yani ko. Do ko idi loina, sikwadi siap ba. Airport me agi to lihal da sin dolin chat loko physical hana tawdra return hana tawdra asidi e kaino hoji hangi physical hana tawdini kaino ai video sing je kalni yong kadaroge hai da bam hulai tri aina kamada kari documents ang clerk computer knowledge lagi doro laini running is 545 manung da yoradi khan gadro natragana chairman riba group ayang bakar khala to kadro noi dudi angni bidadi chemin na sing ayang makhal ga toy adu territorial army je do mai toro kadra ha dudi numitu gi matung ile ko officer do gi matung ile numitu gi notification da piri sing ji yeng ga di adum ya nen khale ko 10 past 46% ji yagadro English ki mark laibro laite ko 10 past 10 past 46 PC have ni ko 10 past 46 PC adum yani ko
Danube Kangzam. Danube Drosibo. Do you like na 17.5 AC ya bro? 17.5 AC ya ko. 18 sugadam ni minimum da. Minimum da 18 years sugadam ni ko. Computer certificate yago. Computer certificate sang de ko. Computer certificate sang de. Computer certificate sang de ko. Another notification to ira. यार माले साइनस लेबा कैसु तौरिद्रो साइनस की जो फजन चेक तौथो साइनस ले एनी नोइदा माइनर रेबा लो खुबो गेरा एनी लेना लेबा जे इसम संबो गेरा अरुबो गेरा लोइना चेक तौथो को अदु सोइदना पन होनबियो मणिपुर सेनफम लेगिद्रो मणिपुर दा मालोम टू दी हिल एयरपोर्ट मेदा सिनगन हेना नोटिफिकेशन द थिंगनै को साइनस लेबसिंग फजन चेक तो को दुम ट्रीटेबल होबने ओके यारब मालिको मैम हंगबसे वहंग हंजिनब खतंगाइरे को हजिकते मसादी पुंग अनि हेना व्हाट्सएप ग्रुप से ओनली एडमिन होबनिना मेसेज थाब याद्रे अदुदी इन हंगदुरकनी हजिक लाइव थारिजिदा नोय मेसेज मैम थाना लेरगा कदु करन मैम थाना रे मिसिंग मी यामगदी अदुनको दु इन nga ऑफ तौबने को रिलीजन सर्टिफिकेट का दिलौ दिनो रिलीजन सर्टिफिकेट सिजु दुम डीसी ऑफिस चलदी दुम फंगनी को इसा की डिस्ट्रिक्ट ऑफिस चलगा दुम फंगनी सिजु 44 पीसी यागद्रो 10 की यारोय को 44 पीसी दी यारोय 45 योगद्रदी यारोय को मिनिमम 45 योगदबा जिम सनम द स्क्रैच मार्क लैबदुदी यागद्रो स्क्रैच मार्क आमने को यानी दु यानी अदु स्क्रैच मार्क्स दी नोना दुम एनी मोलोम अमा हेक्ता अदुम तैरो को हदी स्क्रैच मार्क्स की जिदी दुम फार्मेसी दी मोलोम हाइरो अदु दुम तैयो अदु दुम अदि नोय सोयनिंग द्रगदी हाइबो वानी को अदु बसिदी प्रॉब्लम लैनी ना कनु खंदे को यूट्यूब लाइव ने नमी खुदि मोलो यंगमगनी को आगी वीडियो से डॉक्यूमेंट करके संग डॉक्यूमेंट जो हाइ करबनी हाइ चु हाइ करे हाइ चु 157 सेंटीमीटर नि को डॉक्यूमेंट जो 13 मुक सुबनी को यामनी एलो हाइ करबनी फिजिकल से हाना तौदिरा फिजिकल खलम मतुंग द डॉक्यूमेंट सिंग लोइन अरेंज तौदिनी अरेंज तौगदम नति हाना लोइन पूरा सकदमनी फिजिकल नमि सिदा को डॉक्यूमेंट सिंग नोय दमिन चेन मतम द नंगी डॉक्यूमेंट सिंग लोइन पूरा सतुइनी अदु डॉक्यूमेंट सिंग दुदि रिक्रूटमेंट चेन मतम द पूरिदो अतै थबक जीडी की ओगेरा एनी चेन मतम द अंगनिबिर की ओगेरा चेन मतम नोय डॉक्यूमेंट दुम पुद्रो दुमाइन पुगदमनी को रिटर्न मार्क क्या फंगदी यागदगे हाजे सिदी तमंगमदे रिटर्न जिन लास्ट ओइदिनेना फिजिकल ओरग रिटर्न कोना सिंदुनेना रिटर्न क्या फंगदने दे ख्वादिगी फंगी के यारे को दुदे मिनिमम दा 32 दी फंगु हाबनी डीसी ऑफिस तगी एसी सर्टिफिकेट से अमुक तांथो अदी यारे हाइदो अमुक नौना तांथो यारद्रो अदुदी 2024 की तालो को एनी सर्टिफिकेट 2024 की तांथो लेटेस्ट वेलो दुगी यारे को मैम लाइव से लोसेलसी को कुमन ग्रे जिरीबाम से इम्फाल दो ओइदिरा हैना हंगपम यावरी येंगे को आई नोटिफिकेशन की मतुंग इने को आइना हाइरक तुइसिदे जिरीबाम से इम्फाल द यावी को जिरीबाम हन यावी दुने कैम काइरो यानी ओके रिलीजन सर्टिफिकेट मतंग दजु नोय ग्रुप द डिस्कशन तौनरो को मसी मणिपुर द तारोइद्रा मणिपुर की से इदी मणिपुर ताबा तादबा सिदी नोय द कलिम प्रॉब्लम लेरोय मणिपुर युम द लेदो नति को सिदी नसान सागी मोगी मोगी बटालियन मनुंग दुम लेदुनी अदुना मणिपुर ताबा अमदा ताबा कलिम तौरे को अदु रेड जोन मपादा कैकादा अदु अखोगे संगनबा यादा मफम द कसो सिलोय को संगनबा या मफम दा इसा की शेप मफम मोइन लोइन खलग दुम पिरकनी को दुगिदी कैम काइरो डॉक्यूमेंट सिंग लेटेस्ट 6 मंथ फॉर लेरदी यारे को रिटर्न दो पास मार्क फंगदी खनगद्रो मी की वैकेंसी जे अकंगनब सीट ने को अकंगनब जीडी की 180 सीट ने अदुना रिटर्न की पास मार्क तो फंगबा मी जे मी लिसिंग अमा पास तौरदी रिटर्न खनबा मी जे मी लिसिंग अमा पास तौरदी पास मार्क तंग फंगु मी दी खल रोइबा इदनी को मेरिट लिस्ट लेपदा
खेनरीसे मार्क ख्वाइदगी याम मीदना लमजेन द एक्सेलेंट ओगिबा रिटर्न दजु मार्क वांगबा पुश अपना सिंगबा लोइना एनी फिजिकल दजु एक्सेलेंट ओइबा रिटर्न दजु एक्सेलेंट ओइबा मोइदी दुम खल्ला दोमने मको अदुना हजिकती लाइक जु संगेबा लोइना एग्जाम सिंगसिको बेसिक ओइबा क्लास 10 फोगी लेवल दा हंगे हाबाने अदो सुंगंग खंगदबा मीदैदी खंगबा खरदुना खरा हेनबा ताबनेको सिदे अदुन लोइना फिजिकल दजु मी आम लोइना ngamgani खले सिदे 5 मिनट 30 सेकंड फौदा चेन बा हाबसिदि इरा लाइव पोनेको फजना लमजेन जो वन राउंड है सिदी आई चप चाबा खंगम दिको लमजेन जे हदी तौद्रिबा फ्यूचर की थबक नेबा लमजेन जे राउंड सेन दुरा आइदो सांग सेन दुरा आइदो मगी रिक्रूटमेंट मफम दो आई जे चलुद्री अदुना चलुबो सिंग दा फनन तानरगा दुम खंगब ngamgani सिदी अराइबनी को ओके दुदी लोसिलाजिको लाइव से नोई एनी डाउट लेबा कमेंट सेक्शन दा दुम हंगनरमो आइना WhatsApp ग्रुप सु लिंक दजो डिस्क्रिप्शन दजो हापे लाइव तजो WhatsApp ग्रुप हापे को हजि लोसिलम दाइदा WhatsApp ग्रुप से अमुक जो पेस्ट तरोंगे को एनाउ दो बियार सु दुम येंगयानबा WhatsApp ग्रुप ति जॉइन तरो अदुगा सर लाइव से YouTube ता हफम मो डॉक्यूमेंट हाइकिबा सिंगदो ए हाइरमबनी को डॉक्यूमेंट से आई लोय हाइग्रबनी सिदजु लोइन थोक लेरि डॉक्यूमेंट सिंगजे डॉक्यूमेंट की मतंग दजु आइना हाइबा पेज अमा हाइग्रम सिदा डॉक्यूमेंट्स की जे सिदा लोइन हाइग्रबनी को वीडियो मरक्ता लोइन यावग्रबनी कैरेक्टर सर्टिफिकेट संगनी डेट ऑफ बर्थ की जे लोइन 10 मार्क सेट लोइन बर्थ सर्टिफिकेट सिदा ओइगनी के हाइजे लोइ हाइग्रबने लोइन ऑल हाइग्रबनी को ओके मैम फोन अमुक थिंगनरसि को असिगिदी यारबा मालेन खनबदा 45.5 PC यारोइद्रा सर यागनी को 45 यारोदी याय करप्शन की मतंग हाइबिरम हाय को करप्शन की मतंग जिति नोइ करेम यावरुनु को करप्शन की मतंग जे मोइगी नोटिफिकेशन की मतुइना करप्शन हेक तो मिदो रिजेक्ट चतकनी हाय को अदुना करप्शन की मतंग करिम खजिंगनो नसा नसा मेरिट फजन लेगदी कनामतर करिम अथिंग पीबा ngamoi को लमजेन जुं फजन फिट ओइबा मेडिकल केका फिजिकल फजन फिट ओइबा रिटर्न दजु मोइना नंगी मार्क तो ककबदी ngamba नतेबा अदि अदुना फजन फिट ओइबा सिंगदि करिमता प्रॉब्लम लेरको स्ट्रेट चलहल ले हाबजु यावरी को दुदि आई एनफम दुदि आई तंबा ngam दिको जिरि बाम किसे अमुक थाइबिरम मो जिरि बाम किसे यावे जिरि बाम किसे पल्लवनी को जिरि बाम किसे सिदे यावे जिरि बाम जे मथक ते यावे न खलम गनी को ऐजे एक्शन मनग्र माल जिरि बाम से मथक ते यावी को मथक के ना अखोई संग या तब सिंग मोई कंगु गिनी कोई की सिदा यावरी को जिरि बाम इम्फाल दा तानी को जिरि बाम किसे सिदे यावरी को यावरी बा ओके गुड नाइट रेसी को एनी अतई अहेन डाउट ती आई WhatsApp ग्रुप से मी WhatsApp ग्रुप से जॉइन तरो अदुगा नोइ डिस्कशन पजन तव यानी को चे चोई ऑन तरो यानी को चेचो जी ऑन तौग्रबनी को आज लाइव थाना ऑन तौग्रबनी सिदा नोइना वॉइस रिकॉर्ड न चिंगबा कतु करंदी तौरकनो को अदोगदी आइना एडमिन ओनली थमकपजे है अदुना ग्रुप चिगी रूल दुम इल्लागा फजना फॉलो तौरो अदुग यारे को मयाम मथंगी याय फरबन नुमित अमुक थिंगनरसी असिगिदी मतंग सिदा टेंशन लचे मयाम लाइट तौसलमनो को मयाम गी दमक तने सेमजब वीडियो नि मयाम लाइट तौसलमो अदुगा टेरिटोरियल आर्मी की चेनगदबा इचिन नाउ सिंग करि लेकाई गी इचिन नाउ इमानबी इनाउपा इनाउपी सिंग थबकिदा सिगिनो खंगबा मयाम लेमगनी कदी PDF तो फजन याउदे दो हंगनब मफम पांग लेरमोय को अदो सिंग दो लोइन यौनबा नोन शेयर तौरो को सब्सक्राइब से जो मयाम नमगदबनी को सब्सक्राइब से जो मयाम नमसिन बिरमो लास्ट मयाम हाइनबदो मयाम लाइक शेयर सब्सक्राइब मयाम हाइनबदो जो हाइरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइबो हाइत्रे हाइमनदना सिंगसिति मयाम दुम अति वीडियो येंबा नोइन दुम खंगमनी को काने सिंग नोइन डिसाइड तौबिरो दो WhatsApp ग्रुप त लोइन डिस्कशन तौबि यारन को लाइव वीडियो से अदुम थागतपियो लाइव वीडियो से हजिक थागलकनी को पान कार्ड से माइनर ओरगदी अपग्रेड तौद्रिबा पान कार्ड तो अपडेट तौथो को 18 इयर्स तेगी 42 इयर्स पो हाबिनी दुदि 18 इयर्स सुरगदी पान कार्ड से अपडेट तौथो यारे को पान कार्ड से माइनर दो ओइरनो माइनर दो ओहिलनो को अदि अपडेट तौथोपिरो
Okay, loisilasi ko video se.